uthembekile simakathe sezulu uthembekile dolala phakade uthembekile solidini uNkulunkulu ngumuntu usemela phambili kodwa mase khona wena you make me another person ngiyacela Nkosi ngiyacela simakathe akhulume wena through me simakathe ngiyacela moya ngcele akubelieve leliyothola indawo ndithi ndabo bonke ifike lihlaliseke libesikhumbutho semihla nemihla alithi mayiphuma imessage yakho simakathe ifike ithola indawo abangane nakho ifike ihlaliseke live lakho uNkulunkulu aliphumala kodwa lithi maliphuma liwa ifike lihlabe libese liyayithola indawo empilweni tethu uphakeme simakathe uphakeme sanendanini uphakeme ngadlangadla ezulu akekho ngosilandela nawe akekho longafananisa nawe in Jesus name we pray hallelujah bazalwana amen lo mephambi kwenu sesibuso kamamba ndothanda namuhla ukukhuluma ngekubaleka kwemthandazo ukuthi approach kanjani uNkulunkulu ngemthandazo cause kuyingodi bazalwane ukuthi uhambe naNkulunkulu ube mzalwane lo ngakwadi ukuthandaza kuyingodi ukuthi ube worshipper ube ungakwadi ukuthandaza kuyingodi ukuthi ube mfundisi ube preacher lasesondweni ube ungakwadi ukuthandaza ngoba singakwenda konke kodwa mandla lamakhulu koroskali lesikhulu simthandazo kuyenteka ngasikhathi ukwende konke uvuse noma ngabe yini ubone ngasophelela amandla kodwa mase ukwende konke waphelela amandla sikhali sigcina lonaso ukuthi uye emthandazweni uma usemthandazweni kunedinto lotithola ungakadicelanga just because uthandazile uNkulunkulu kunedinto lakakupha dona ungakadiceli nedi ngoba usemthandazweni ndicela singakakhulumi kakhulu sevini ngoba ngibese ngiyaphambuka kancane Stoya Matthew 21 verse 22 lakalitholile ngasifundzela konke leniyakucela ngekukhuleka nikholwa niyakwemukeliswa English if you believe you will receive whatever you ask for in prayer amen amen so Matthew 7 verse 8
For everyone who asks, receive; he who seeks, finds; and he finds; and to him who knocks, the door will be opened. Amen. Hallelujah bazalwane. Ngifuna ukukhuluma ngekubaleka kwemthandazo nokuthi sim-approach kanjani uNkulunkulu ngemthandazo. So little Bible, we ask, we seek, and we knock. So sisaphila emhlabeni. Okay, ndokuqala la. Kungani sithi masithandaza sithi egameni lika Jesu? Kungobe leli gama bazalwane lihloliwe kunawo onke amagama la kakhona emhlabeni, la testa lathola lingcwele kunabo wonke. Kungako masithi baba egameni lika Jesu kuba khona lokukhothamako kuleli gama ngoba lahlolwa labe seliyavivinya, lathola lingena sono, lathola liligama lelithi malitawubita konke bese kuyakhothama. So sibazalwane, ngasikhathi sithi masithandaza sicela uNkulunkulu, sifuna into letihlukahlukene, sibethe uNkulunkulu sim-approacha ngendlela le-wrong. So sibone ngathi akuyendeki kuNkulunkulu noma inthandazo yethu ayivakali makufika kuNkulunkulu. Awukwati kuya kuNkulunkulu ufike ucele imoto as if ufuna kulala udlile, because uNkulunkulu kunetinto la asigranta dona with immediate effect. Uma thi baba egameni lika Jesu ngicela ukuthi namhla ngimane kube khona lento lala ngudlile. Le mthandazo lo ke uNkulunkulu ugranta ukona same time uthi mawushona langa ube yona something lo nto lala uyidlile noma uvuke ekseni ungadi ukuthi uyolala udlele. Sekunemthandazo ukuthi uye kuNkulunkulu uthi uNkulunkulu ngiyathi usekhaya kithi asishadi kodwa namuhla ngide kuwe ngicela ukuthi ngibe ngiloqala lo nto breaka le case yasekhaya kithi uthi lo bekungayendeke ekhaya kithi kuqale kimi ngenteke umshado uvele ngami ekhaya kithi. So yabona le nto icela manje ayisafani necela ukuthi ufuna kulala udlile. Magiya sekantshintsha lapho sekufuna utshintshe isimo, utshintshe indlela locabanga ngayo, utshintshe indlela le wenda ngayo tinto, ngoba kulula kucela something ukuthi uNkulunkulu ngicela ungiphe imali ngithole 50 rand. Into lelula leyo ke ene la ngagranta yona anytime. So uthi uNkulunkulu siyacela, siyanokha, siyagogo, we seek, we ask, we knock. So kuletinto leti 3 sometimes usinawuthi uyacela uNkulunkulu lokum-ask avela kugrante same time. Sekunale minye iminyango yokuthi na ukokoda uNkulunkulu athule ngathi akekho nakodwa ukhona, because kuneminyango yensimbi uthi mawuthi uyagogoda kufanele kuze kulimale tandla takho la kukhombise ukuthi wena uyakhona kulinza uNkulunkulu. Uma ucela something uyakhona kuhlala kuye uthi uNkulunkulu hlalani nilinze, akunasikhathi akunalanga, hlalani nilinze. Wena kulokhu lokucelako uyakhona yini kuhlala kuNkulunkulu ulinze, ungathi ukuthi uyofika nini kodwa uyahlala kuye. Uthi usahlela lapha emthandazweni uthi uNkulunkulu namhla ngidincisha kudla kule simo sasekhaya kithi, kulo mshado lengucelako ngithi uNkulunkulu namuhla ngishiya konke ngithi sonzeta mine, I come as a sacrifice yasekhaya kithi. Kuthi lo bekungayendeka ekhaya kithi namhla kuyaqala kuyendeka, tiyavuka tonke timo lebe ngathi kumbe tivalelekile emakoneni. Namhla ngiyelana nalesimo, ngiyavuka ngiba ngumuntu lonto wayi-sacrifice yasemndenini wakithi. Awukuthi kusacrifice while sahambulala emakhaya abantu nganhlanye ufuna ukukhuluma naNkulunkulu, because emakhaya abantu tinto tiyendeka tiningi. Labanye ngo-12 o'clock basinawo wena
Kanti 12 o'clock kuyathandaza. Labanye 12 o'clock emakhaya bobavuka baphakela timba. UNkulunkulu ukhuluma naye usahamba njani emakhaya abantu? uNkulunkulu utokumbona njani usahambele emakhaya abantu labangamathi uNkulunkulu? So kunedinto lakufanele utizele mawufuna ukukhuluma naNkulunkulu, mawufuna kuyemthandazweni. Kunedinto lakufuna utishiye nyane kancane, hayi ngoba ungadithanzi, kodwa ngoba athe yena akusaphili thine, kuphila yena through thine. So ungase ufuna ukukhuluma naye, mase ufuna ukungena kuye, mase ufuna ukubona ubukhona bakhe, ushiya konke ubese uyadisonzeta uyeda kuye. Uthi uNkulunkulu namuhla angifuni ukuphuma ligede, namuhla ngishiya kudla ngasekhaya eceleni, ngidisonzeta mina, ngiyangena empini, ngiyalwa ngiyahlula kulisana nalesimo sasekhaya kithi. Sekuthi ekhaya kithi asishadi, ekhaya kithi akuthengwa timoto, ekhaya kithi akulotsholwa. Hayi, namuhla uNkulunkulu nitshintsha amagiya. Indlela lebengithandaza ngayo last year akusasingiyo, cause last year ngithandaze mnanga wonke kwangayendeki lutho. Njengamanje ngitshintsha amagiya, ngingena kulesinye stage lengifuna ukukhetha wena wedwa, ubese uyangena emthandazweni, uyathandaza ushiya amapalisha, ushiya konke, uthi nikela wena, uhlantekile inside nangaphandle, uthi nikela wena ngenhliziyo yakho, uthandazela kutshintsha lesimo, uthandazela kubona amehluko ekhaya kini, uthandazela le moto loyifunayo, because it's not easy kuthi othi uNkulunkulu ngicela imoto, oqala yathi sekhaya kini kude naloyo walonemoto, nalomkhulu lo wafana lesikorokoro azange kwamsebentela sagcina simshayisa wavele washona. So kunini lokubukane nako, akusikuthi ufika kuNkulunkulu uthi uNkulunkulu hayi ngicela imoto, avela ithi P3 usina usiya kuyo uthi uNkulunkulu ngubonile uvusa labafile, ngubonile utiveta tukwendodza leyahlala 38 years igula, so lilinze kuphila. Athi uNkulunkulu okay, ngiyakuva, uyalathi live lami, ngiyakubona uyalifunza iBhayibheli, kodwa manje ngifuna kube nguwe le ndodza leyahlala 38 years kule simo leso. Abe siyakufaka kutest uNkulunkulu, ube siyathandaza, uthandazela mshado, ubale iminyaka, ubale tinyanga, ubone ngathi akuyendeki, uphele iminyaka ugonqoke, ubone ukuthi kudele kandekile. Athi uNkulunkulu nje vele uyanokha ulinze kuthi ngizokuvulela noma ufuna kuvela unokho ungena. Athula kubuka, ubone ukuthi hayi uNkulunkulu ngathi akangiva kahle kulesimo, kanti uNkulunkulu uyakuva. Ufuna ukubona ukuthi unesiqiniseko ngakanani sokuthi ufuna yena, unesiqiniseko ngakanani sokuthi ulangadelele yena kuphela. Bazalwane, mthandazo ubalulekile empilweni tethu. Mthandazo ufana nesinga semihla nemalanga onke, bekuthi usidla every day. Mthandazo ubaluleka ngendlela yokuthi kunebantu labakuhambela wena, basinabakuhambela, basacrifice ngesikhathi sakhe waye emuntwini, wasinakafika bamchitha inhlolo, bakhuluma konke, bamlayitela nekuthi kufanele kwenteke njani, nakathi abuka bamledela ukuthi akayenza beni, ayokhuluma yonke into lakayifuna inteke empilweni yakho, abese ufaka imali ayishiya khona lapha. Into yokuqala lakavuka ekuseni funa qasha imoto cause lakaya khona sekutheni ene kufuna avuka ekuseni, into lekufuna into ekuseni, usacrifice ngesikhathi sakhe, asacrifice ngemali lekufanele ayoshiya le imali lekufuna ayonikela ngayo, anikelele ukuthi impilo yakho iguquke ibe imesi, anikelele ukuthi lo bekufanele kube kwakho kuguquke kude
ago. Uthema udala bathatha inqaba yakho bayikhulumisa baqeda bayigqiba. Wena namhla uqhamuka ezimzalane lo relaxile, uqhamuka ezimzalane lo ngenankinga, ezimzalane lo ntelo yakhululekile, kanti impilo yakho iqalele emuva le yafaswa kuthi lo kusukela kwanamuhla impilo yakhe kufuna ibe yimess. Yonke into lento ibamba ngetandla takhe fanele iphunyuke. Yini lo yentela uNkulunkulu kuze abone ukuthi ikhandla kwakho kuthi uNkulunkulu akukhumbule kule simo lobukane naso. Nawesifazane lo bekahlala dobelati imvuthuluka njalo basinabalimile afike laphana adobhele tinsalela for isikhathi leside kabi so adobhele tinsalela laphana kodwa abeketela adobhele tinsalela for isikhathi leside wasinyelanga uNkulunkulu wamenda wanakeka wamkhumbula uNkulunkulu washintsha simo sakhe. Sana namhla kuseni ngibekwa ntomemedela kuthi le case lobukane nayo yini lo yentako ukuthi ufuna kubona inguquko kuwe, yini lo yentako ukuthi ufuna kubona ishintsho kule simo lobukane naso. Mthandazo ubalekile kubalekile ukuthi mawuvuka ekuseni uthandaze usina noma uthandazile ube nelibhuku lonto obhala khona ukuthi uNkulunkulu mina ngidinga 1 na 2 na 3 emthandazweni ubhale ilist yezinto letifunayo. Ngasikhathi kubalekile ukuthi uma kusho ukuthi ufuna ukubona ul-graduate lengelanga uprint isithombe download isithombe se-graduate usiprinte out usipaste emerini. Nakusho ukuthi ufuna umshado usiprinte umshado ufake emerini la uthandaza khona. Uthi mawuthandaza usinanoma uvuka ekuseni uthi uNkulunkulu usikhombe isithombe. uNkulunkulu nawo umthandazo wakho ufisa lelinye ilanga ukuthi usiphendule lo mthandazo lo. Nalolo ubhaliwe ebhukwini ukuthandazela ukuthi uNkulunkulu nawo umthandazo wakho. Because uma ungabhali phansi ukuthi ufunani empilweni uyothi umthandazele nento uNkulunkulu lakakunika yona ngoba umthandazo lo confused awudadi ukuthi ufunani. uNkulunkulu noma sekakuphendula wena hlala ukhala njalo. Kanti uma sekakuphendulile uya lapha ebhukwini or lapha esithombeni uthi uNkulunkulu ngiyabonga sengikubonile 1 na 2 na 3 uqhubeke nelist yakho yomthandazo wakho uyaqhubeka uyathandaza. Kunebantu baya interview bafike bambide bafike bamkhulumise kenteke konke. Okay babuya second round bathi kuyabhala i-test. Afike ekhaya uhlala emthandazweni yangena ku-prayer room noma akathandazela khona ekoneni lakhe afike athandaza asho ukuthi uNkulunkulu bangibidile enabo kangibidi ngoba ngihlakaniphile noma njani kodwa bangibide ngoba wena uvumile. Nanyalo uNkulunkulu ngiyacela ukuthi uqhubeke ungihambele. Sekufike wena kusisiwa kamama nithi nisamile elayinini ubena the whole week ucatha lapho kunemuntu losemva kwakho lothanda the whole week wena umile la phambili ngizele ngene lo muntu la ngasemva kwakho solo uyazinda nemthandazo leso sikhathi wena umbusisi ufika ulinzela ukuthi uNkulunkulu akuphendule. Kunemzalwane lakakuthandaze for the whole week wamthandaza 1 2 3 ulinzela ukuthi uNkulunkulu akuyendele dimanga empilweni yakho. Umthatha njani lo uNkulunkulu lo mkhonza? Umthatha njani lo uNkulunkulu lo hamba naye? Iproblem yethu thina sifuna ukuthi dalela stepisi siphinde sigibele kuso. Kanti thina sinemdali sine creator lento konke uthi mawuhlala emthandazweni ulokubika stepisi siyadakha siyalala ufuna uyakhona uthi mawuthi amen stepisi already sesikhona kuthi ngawuthona ugibela unyungu ufike lo yakhona. Bathi thina sifuna ukuthi yakhela stepisi sethu sisekhonjani stepisi
yathi kahle sekhayini kwavula abantu muva abatali bethu kudala bebaganga bayenda into letihlukile babulala abantu labantu namhla baphenduka tiqalekiso labanye bafuna tindlu labanye bafuna imali bafuna into letihlukahlukile wayathi case yakini kusinjani yini lo yentako wena njengomthandazi yini wena lo yentako njengelikholwa usima uhlelo ubuka simo sakini singakujabulisi yini lo yethathako u-acte kusinamuhla ngifuna kusishintsha lesimo sakithi bese ngifuna ukuthi kube sacrifice yasemndenini wakithi ngifuna ukuguqula lokho bekungayendeki noma ngabe kwaba nemagama la akhulunyiswa bathi bangcwaba impilo tethu angeke size siyenzawo namuhla sukuma ezimzalwane usho ukuthi uNkulunkulu ikhamba kuwe as a sacrifice yasemndenini wakithi ngifuna ukubona ishintsho bobudwa badeka thina simantombazane siyadekwa siyasifunza isikolo siyasiceda because kubona lokuthi nabu grade 9 grade 10 na grade 12 uba yinkinga uchazwa yini ukuthi wena ungathula namuhla ubukele simo cause namhla sekocinzethela ngisho nabantu abakho solo wena urelaxile mara uNkulunkulu usiphe sikhali sethu semthandazo yini lo yendela uNkulunkulu mawuvukile nje ekuseni for 24 hours yini lo yenda ukuthi uNkulunkulu angathi khanya akubide njengemntwana wakhe wena yini inzima lo idlalako phakathi esontweni njengemzalwane bafuna lokhu yana bafuna lokhu leso sikhathi bakucela kusekafiki bekungathi kufune kufike kuleli zinga lokuthi bakucela mara bakucela ufuna wani uyala bakucela lokhu uyala yini lo tikhandla ngayo ezimzalwane yini lo sacrifice ngayo ezimzalwane kuthi uNkulunkulu angikaphathi imali akunagolide nasiliva kodwa namuhla ngiyadinikela ebandleni lami kuthi 1 na 2 na 3 angeke baphindze basole umuntu ukuthi afika aclean esondweni aphakethe itulo angeke baze basole umuntu ukuthi asharishe abantu yini lo yendako wena lengakhanya uNkulunkulu ukuthi abide njengemntanakhe uyawathi wena mthandazo yini kodwa thina labanye sithi masithandaza ngasikhathi uthi uguqile embedeni uthandaza utibone nawe so uyahonqa kuthi uhonqe njani understand ungakuthi awumathi lo hamba naye ungakuthonga buyakufikela at any time uma ukholwa mbamba uthi makushaya 12 o'clock mina angivuswa i-alarm ngo-12 uma ngilele ngo-12 angitheni nokuthi mngane azangifake lo call back or what mangilele ngo-12 kuthi makushaya 12 o'clock makushaya ukuthi ngilele kuba khona something lento yenteka or else ngiyaphupha ngithandaza or something ngiphimisele ngimlomo ngigcine ngivuka angisethi alarm ukuthi fanele ngivuke ngo-12 o'clock ngeyinto lekufuna siguqule kithi makholo cause kuthi ubambe ifoni yakho nothi phapha ekuseni awusethi alarm kuthi uview status nebe awusethi alarm why makufika kuNkulunkulu kufanele usethi alarm ngoba kunethindo letenda mihla nemalanga letingadzingi alarm mholo ngoba uyawathi singaphela inyanga utohola lesikhathi siyajwayela lamehlweni mara wakufika kuNkulunkulu bazalane thina siyarelaxa asifuni ukuthandaza mara yena siyamfuna ukuthi abe khona siyafuna futhi ukuthi sihambe naye utohamba naye njani thina singafuni ukuhamba naye ngoba thina ngifuneni sanekutholakala uyamfuna yena yini uyadinika isikhathi sekumfuna yena yini lo simawuhleli esithweni yakho ifike lo ufuna kuyendela uNkulunkulu usina nomhlela kwathi uNkulunkulu kuthi lo yamntwana usina noma ungakaceli lutho avela kunike ngoba uyakwazi usona umntwana wakho anganakuhesitate ukuthi hello ngathumela or ngathumela mara thina uNkulunkulu simenda abe nema doubt ngayo
lesenda ngayo tinto. Masifuna kubona amandla kaNkulunkulu a-operate empilweni tethu, asitshintsheni indlela lesenda ngayo tinto. Kuthula indlela lothandaza ngayo ibonela ekakusebenzeli. Kuthula indlela lohamba ngayo ibonela ekakusebenzeli. Kuthula abangani lonabo makufanele ukuthi ushintshe abangani, shintsha labangani. Ukhethe uNkulunkulu uthi uphinze ubathole along the way abangani laba right labahamba noNkulunkulu. Kuthula indlela locabanga ngayo. Uma uthola ukuqhubeka uthandaza ngale ndlela lothandaza ngayo, uthi ubona ngathi uNkulunkulu aka-exist, kanti uNkulunkulu ukhona. Basilabanye labahamba emhlabeni uNkulunkulu usebenzela abantu labatikhandla. Wena utikhandla ngani? Yini lo yendabo makusile kuthi ukhombise ukuthi wena uyamfuna uNkulunkulu. Tshintsha mzalwane, tshintsha indlela lo wena ngayo tinto, tshintsha indlela lo thandaza ngayo, tshintsha indlela lo hamba ngayo, tshintsha abangani lona bempilweni nakufanele ubashintshe bashintshe. Uma khathata uthi umuntu utokuzonda kanti awunayo ukudla tithenze, uthi mngani wami lo mthandaza naye lo sithandaza sonke siyavusana ebusuku. Yabangani bajikelana la ngaphandle usathi alamakuvusa semngane thandaza nami ngiyathandaza nganeni umbale emthandazweni wakho, ubone mngane uyaphumelela ngemthandazo wakho. Tshintsha indlela locabanga ngayo utobona amehluko kuNkulunkulu. Tshintsha indlela lohamba ngayo utobona into engadinga letinkulu. Mthandazo sikhali sethu sekuthi silwe sihlule, silwe siyolandza tinto tethu letavalelwe eveni lakamoya, letavalelwe eveni nasemkhathini. Uthi uNkulunkulu uyoba nathi nasebunzimeni, akakasithembisi impilo lelula, kodwa uthi utoba khona nasebunzimeni. Bekade kuthi kunzima uyofika empilweni yakho la kudinga khona usebenzise umthandazo wakho ulwele bunzima ubese yahlula. Uyohlula njani urelaxile? Uyolwa njani uvale umlomo? Ngoba kufanele ukhulume livi. Uthi masimpita konke kuyokhothama, masimpita yena siphendula. Uthi nine nonke lenomile uyanikimi intodla nidle mahala. Uyamfuna yini yena uNkulunkulu? Uyake uyokonkotha kuye ukuthi uNkulunkulu ngiyakudinga njengamanje. Noma ufuna kurelaxa ubone ngaye sekayehla ezingelosi. Asikuthuleni indlela esicabanga ngayo bazalwane. Asendeni mehluko empilweni tethu kuze nabantwana bethu babe nemehluko. Kurelaxa kwakho namuhla kusho inhlupheke ebantwana bakho. Kwenta kahle kwakho namuhla kusho ukuphumelela ngisho nebantwana bakho. Uthi uNkulunkulu umulalela nokulalelisa live lami. Ngiyokubusisa ekungeneni nasekuphumeni kwakho. Ngiyokubusisa nasesitukulwaneni sakho. Ngiyokubusisa nasensimini yakho. Uyamlalela uNkulunkulu makhuluma kuwe. Because sometimes uNkulunkulu uyakhuluma umophose wena kahle. Asimakafika ufuna kuya somewhere athi no ungayi lana. Ulive lakamoya likhuluma nawe. Ufostele wena ungena ushona khona labathi ungayikhona. Uthi umva njani uNkulunkulu makakhuluma ungamlaleli? uNkulunkulu uyakhuluma nathi ngetindlela letihlukile. uNkulunkulu uyakhuluma nathi ngamaphupho. uNkulunkulu uyakhuluma nathi nasihambe etindleleni. Mara wena uyadiniketa isikhathi sekufuna kumuva yini? Uyatikhandla kuye ukuthi uyafuna kumuva nakakhuluma. Ngoba phela uma ngatikhandla naye ngeke zatikhandla. Naye uyathula bukele simo. Kuthi kahle kahle kwenzakalana shift. Seyaqala yabalabalisa ukuthi lana bahambe enyangeni ngasi baphumela ngcono nasi lesithandazayo. Awuthandazi. Kuthi into loyentako empilweni yakho leto thinza uNkulunkulu. Phela sibaningi emhlabeni. Ake umthandazo wakho uyogodlolota uNkulunkulu. Cala. Abe siyakuphendula semthatha.
lesimo lobukane naso yini lokho wayenda yini lokho wayisacrifice njengoba kwasacrifice empilweni yakho wena yini lokho wayisacrifice empilweni yakho kusubone inguquko. Ngifuna semthandazweni bazalwane siyothandaza kuthi uNkulunkulu ngicela kushintsha kulesimo lenkuzo. Ngiyathi kona ku in short notice kodwa njengamanje ngifuna ukuthi umuntu akhiphe any amount lakanayo ayikhulekele kuthi uNkulunkulu ngiyathi kuthi bahambele impilo yami kwakhishwa imali yakhulunyiswa ngeligama lami kwayideka tinto letimbi letihlukahlukene kodwa namhla I come with my sacrifice. Ngifuna kubona lishintshe emndenini wakithi. Ngifuna kubona ikhulumise le mali njengoba bayikhulumisa lethi indumbeni. Ibambe uyikhulumise. Usho ukuthi uNkulunkulu ngale mali engibambe ngetandla tami. Ngicela kube nemehluko empilweni yami. Ngicela kwenteke lokungcono kusukela kwanamuhla. Impilo yami ayishintshele kulokuhle. Noma ngikhulumisa le emuva. Namhla ngikhuluma i-turnaround. Ngikhuluma i-restoration empilweni yami. Noma ntshontsha sitha. Namhla kuyabuya. Noma ntshontsha sitha. Namhla kuyabuya. Sesukuma salani simanga dinyawo. Ubamba any amount loyibambile ngesandla cause it's a short notice. Uthi uNkulunkulu now mhlatshelo wami. Nayi sacrifice lengibambe ngetandla tami. Ngifuna ukuthi ngikulinge wena babe. Ngalokho lokuncane lengikuphethe kube sekwenteka amehluko empilweni yami. Ngiyacela uNkulunkulu ukuthi ungiside ngalo kwayindeka empilweni yami. Namhla ngithi nayi sacrifice ngithi akushintshe nasempilweni yami. Lokwenteka namuhla ngiyakudestroya ngidala lokusha kuphela empilweni yami. Praise team asiculela kancane. Basa prepare. Sacrifice
bese uNkulunkulu sifuna ukukhosina ngale mali ebambile ngentando. Cela ukuthi semthandazweni uyothandaza uyikhulumisa usho ukuthi sithola kanamuhla ufuna kubona lishintshe emndenini wakini. Kusukela kanamuhla ufuna kubona amehluko empilweni yakho kule simo sakugula lokukale nazo. Namuhla uphethe i-sacrifice uyosacrificela mndeni wakho noma ngabe ushiye umuntu akagulanga emuva uyomsacrificela namuhla ukuthi Nkosi ngale mali ngifuna ukumbona aphilile. Ngale mali ngifuna kubona amehluko empilweni yakhe. Uyayikhulumisa before uthi uyinikele. In Jesus' name we pray. Sanigana bezalwane. Nikelo wethu siyabeka la. As a sacrifice. Ngabaculela pressure. Hamba nochi suyana egela manjweni nishwai. Hamba nochi suyana egela
senza sikuthethe wena. Namhla nawo unikela as a sacrifice. Sisazinikelile uNkulunkulu. Sicela uNkulunkulu kube nekhanya empilweni yethu. Sicela impilo yethu dingaphindze tifane. Kusukela kwanamuhla Baba sikhuluma i-restoration. Empilweni yaloyo naloyo. Sikhulekele i-restoration. Akube nenguquko kusukela kwanamuhla. Ngena kwethu la akungafani nephuma kwethu. In Jesus' name we pray. Amen.